so much. Thank you so much. So I request Samar Jyoti Sharma to come over to the starting point. Just 1 second. Be there. Kidonson penyungut ginongnya Asyaka Iashim Bynta Hakasan Yakobnya Asyaka Berapelong Daka All Shillong Rider Association Rengkat ke Motor GP Hasinong Kawang Kebayat Natersat Hakan dikempung ke Baai Keteng ke North East Motorcross Championship Ajal Pusan. Ia akan dikempung Lapelong Asngi kata Hakasan Ban Hendu Tarik Nopra Ajal Pusan Hak Tegisinong. Kajing jingai kalong hadu kilomita tawil ya kerensan kebelah pensina ban ya ki Asyaka Hak Tegijaka Hasenda kawa. Ups dan kaseng uba Anthony lengdo nong lai ulaong. Ba kitu kisamla ke bakwa ban hikai nya Asyaka ban pentebit hakani ke jinga kai kidai ban lek pentebit hakati ke jeka ke ba penkrek bat wat lek Khyllew Surok nama kanlong kajing ma yaldi bat jiweiru. Ula penpau bakaseng ke kwa bakasoka kan kenere keti jongka ban yarap kenang ban nak ban penlong ya gidan san ki bahe hakani ke jela ke ban saplilat ru ya ki samla ke badan sap hakani ke jinga kai penmare Asyaka. Hakani ke jinga kop haka second stroke senior la job upat sia kalkengo bot udi janta bura bat udani tangkiu. Haka skoti kategori lawan nengkong umeban suyam bot ujedan nongklau bat sau asare nongklau. Haka second stroke expert la job nengkong ubantai lang jawa wan sau jedan nongklau bat uban syan lang katang mau. Haka expert kategori pat lawan nengkong ubantai lang jawa bot sau ban syan lang katang mau bat ubiani mauri. Haka beginner kategori lawan nengkong ulendar bot sau nash singra bat pertolang terang. Haka novice lawan nengkong ubit lengdo bot sau Hendrik Donald Pengruk bat open silur palia. Haka ladies kategori lawan nengkong kelawan bot sa Melissa bat katio. Haka junior kategori 4 lawan nengkong uyusil lengdo bot sau Jeremy terang bat ura jingkrem. Haka kids kategori lawan nengkong dalam syaprang bot sa Merina Syang Pliang bat ujeden lengdem. Menarik final pihak nyetuk dia sebab kayak gini kan. Baru dan tak sponsor lah kami kai show dan sedang mentak kan. Sebab dia kan senior rider sedang ni. Sebab si Bynta sisi. Keleng-keleng apa. Kuat di Nagalan. Keleng-keleng kan. Kuat. So, longi kasih we compete bagi we jadi boleh bilang kumdong biang ni. Oh, kipiang hai. Ya. Para biang ni jadi di we jadi kerja tu. Ha. Hai. Mengim duna ada kasam. Biang tu. Jadi kalian plan belong be permanent jadi kena semla jongi ham tam ban nya highway ham mentau belong no kabha be wan nya katret jongi lapli kani katret kalalong kum permanent one practice ni every Saturday Sunday ngipli be one naile highway one be ni hamadan one practice every Saturday Sunday in pelong local race kamu ingin panikai kan ingin crash gi kena semla jongi kum khamtam kena di baret tuan Bynta seni dong pihak penyetuk kan ngut kino si Bynta kan kategori sanpo nyong ngut kidan ki kategori kiladan ki juniors nangta beginners kidan ki expert kategori two stroke expert kategori nangta special kategori ibu hamtam yegi rangba kemudian belajar aja gitu di senior jongi minta kilawan seni Iashim Bynta lang hamkemen nama kilawan first time fitness nem kilaja minta kiwan
kiwan support lang ngat kenat namar kani ka sports kani aibet sakmat ke yang akwa iki kena semla kinkiu ke level ni kwa ban pentiu kum kita ni ki national rider zongi na ki Shillong bante lang jarwa nang tau Jeden kita na ki ele na ki factory team ka team kadegi factory team TBS naga senong zongi ki ele ki lakai ke national level kila bunsin kila job kila pau nam ke motul ka yarap ini motul tim motul ka kamut ki yarap ini kini tim motul racing tim motul ki support yang ini mah minta ngi kwa ban type but ki government kan but government ngi kwa kan ban type mah khamtam ki the type ban ngi lu ngi la am ngi yo ka lat mah ngi yo na government support ke ngi la ban bu yaki kun samla ngi mah ngi la ban panikai mah kum ka sports kade ka sports mo kani ka sports kamut international sports lu ngila ban penkiu ta ngi kwa ban penkiu ta yiki kun samla jongi kateng jonga Anthony Lingdo longlai kasnam jonga Saupo News nam ngaru ngala paunam bunsin ngala job national level ngalawan TBS race lu ngala job bunsin 8 kilometer katek kani kadai